Inat suri pada asa songon natiar di bagasan pakila aku tuhita peparamidai nang nasau medon asa adar pandangan misi raja itu juga dak pola nama ngori sangat ihamulak kaido gerekku pesan mahitara bagi bersangatan amata raja inata suri pada juara natorok naliat naloro di bagasat tikion nang jahahonon nami maparjolo riwayat hidup singkat nina tua-tua nami ima opo marko boru simat dutak manang sata di gori dainawon eve boru simat dutak amang raja inak sori pada riwayat singkat lago ihu patorak kami di bagasat tikion tarasongonong riwayat hidup singkat nina tua-tua nami Opu Marco boru simatutap Naparjolo Tugu Madainangon tanggal 24 Oktober tahun 1930 terdidi Madainangon tanggal 22 November tahun 1930 maka tidak kon hapor seaon na dainangon di Huria HKBP tanggal 16 Juli tahun 1944 napaduahon di tahun 1930 masuk Madainangon marsikola tu SR jala olat ni kalas tolu SR do naboi didalani dainangon persikolahan pada saat ini alaya mangraja inak sori pada tumbasado debata molohami sude peparan ni dainangon madok peparan nahami saluhut nasian name met sahat rodi nabagodang hudok kami do dainangon tudos tulamasa zaman wain sarjana S2 do dainangon di para binotawan ayalana madjaha surat lasboha pemekna boido di jaha dainangon songonido maretong secara matematika adul umalo do dainangon sian hami akka ianakonna ido ubain nahudok kami tudos tu sarjana do para binotawan di dainangon nappe para sekolahan na olat ni kalas dolu dieser nani dalanan ni ibana na patuluhon dung marumur dainangon 10 tahun marhasohotan maibana dohot damang opu marko doli nainan hima di tahun 1940 toho mai tanggal 10 September tahun 1940 di sima dainangon rap dohot damang Madjalo pasu-pasu parbogason sian debata marhite-hite kuriana amang raja inak sori pada di tahun 1952 baru pedilehot debata haga biot tu dainangon marhite-hite na manubuhon sada boru ima iboton nami namar goar simaritan natongon muli doi tumarga simat dutak tu simatani hari raja nami juara natorop naliat naloro ido iboto nami namargoar simaritani nagabe buha baju ni dainangon jala onna nagabe partogi di hami akka tinodohon na sia halak nari tinodohon ni iboto nami jadi pumumahami anak ni dainangon ono palak boru opat talak 10 mahami na tinubuhan ni dainangon namarudut amang raja inak sori pada tarimot tu perdalanan ni ngolu-ngolu ni dainangon naboy huputi kihami amang raja nami juara natorok naliat naloro iya dainangon tung nahatit situ tudo perdalanan di ngolu-ngolu nabi nolus ni dainangon ay terus ya tung marhasohotan ibana do holan na tumatangis ala ni hinalo jana
mangadului si panganon si ganu pari sinumon si ganu tiki asa dong nemehonon na tuhami na sapulu na tinubuhon na yun alanido amang do diamunay nang siala hapogoson na di dabu-dabu tumat say dangol do partinaonan ni dainangon dung di tahun 1960 satu tahun 1972 sailau do dainangon sigano hari Sabtu marana ruhong gadong bakuti gadong tuonak karbangan namar goar tunaga 1000 di tahun do ilas ni hari di tahun do udan somangan seminum ibana manaruhong gadongi lebih kurang 2 kilometer siap Tokion tutano naga 1000 terus doi didadani dainangon los marudut do manginang diari sa minggu nai marsugot nai ala rikot ni parngoluot di hami poparan ni dainangon laodon muse manogot na manaruhong gadok tutano si boruon laho mangaludui hepeng 5 rupiah 110 rupiah asa adok takion namar mudu-mudu kami marudut mamanginang hahat citon na dinalo ni dainangon at dorang dingoduna molo ari Rabu Kamis amanginang dot ari Selasa marsibayom madainangot tunapadolog dot tuparrahuan botarina mulak madainangot tuhuta jala hami yanakon nama apala lumobi ma ausad diri nama tahahonon rabdot angkikku na dihabirangon tanggung jawab nami ma madjomur dohot madudai bayon nani letek nai nanay letekon nai abang raja nami naksori pada tung lahat cicitutudo pakilala dot nanyahap ni dainangon alai inaksori pada dot yabu raja nami siala hapogosoni huidahami hami peatong yanakon ni dainangon na 10 halak tung radot jala olo dohami di paretta dainangon apala naborat tugas di hami sudah na 10 jala sudah dohami na 10 mangalami molo manogot na pukul 4 manogot say dipaksa dainangon dohami madduda eme ala madduda eme depe pada saati jala botarina ikon madduda ibayot dohami asa adong letehon ni dainangon dakke dainangon kupasok buhami madduda eme jala dakke ahu pasok buhami dainangon madduda gayon hami na 10 mamarsikat soring mangulahoni asa boy ulahonon ni dainangon amang raja nami naksori pada nadi bulan Mei tanggal 27 nauk salpui di pabuah dainangon ma na adong hatcik pakilalaan na tuaw jalahu pabuah may tuaka anggiku doti botokku takas do sudihami yanakon ni dainangon madok buak kanuma marubat jadi humuak kami do dainangon marubat turu masakit baliget check up jala dapat mahasil di pemeriksaan ni dokter di hati-hai adong amang rajai naksori pada sahit di tonga-tonga ni pamatang ni dainangon di siubeon na hima nagino arat di masa saunari tumor ninna dokteri hupang ido hami do siyan nasa rohanami dot nasa ate-ate nami asa di operasi alay alus ni dokteri sappe tolu mangalusi hami maddok siyan segi kesehatan siyan segi dot tenaga do jantung ni dainangon dang mampu be majalo operasi apala lumowi ma secara bius alani di dokter ma kurawat peibana marhite-hite ubat sehari 2 minggu jadi sudat ma dioperasi ala so mampu be pamatang di dainangon do tenagana falap ma amang rajai naksori pada tu balige sehari 2 minggu
obat nalaho panganon ni dainangon. Songoni mataringot tu berita persahiton ni dainangon. Jadi terus do amang do tihamunay ng juara na torot. Yang go dainangon saat tu tanggal du nalaho hamatian nai parujungan ninggolu nai takkas sadar do dainangon. Boy do hudongani hami makatai bana. Apala tongomma na di tanggal 26 September 2020 toho may di hari Selasa dungalam posible memang pakilalaan ni dainangon alayang go parbinigyan na makatay dainangon boy do pedohok tenggan siala niya manginang tujaman naong majunuay hu telepon manggikon dot ibotokku mar video call mana sida lobby do pero dito jom na sida makatay jana tuktakas do makatay dainangon rap dot akang gikon dot ibotokku alaya mang raja nami dot dia munay naksori pada na di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2020 toho may jam sada tongodoro paparan ni na borukku siap pudan opuleo na sa ciadur nalaho pa sa atom si panganon na tudainangon ala ruhut ni parhula-hula di hilala rohan ya kalay kidot ibotokkin dibuang masih panganon laho panganon ni dainangon hape sahat lay kidot ibotokki itu bagas ni dainangon boy do pe apana satokkin nari makatay ba na do akalay kon alay pay teroaw siap pokyon ala hari Minggu do na di hari Minggu di telepon ma asahato pro sahat mau tuci duk sahat au tu bagas ni dainangon di siatan dohat nunga halang bedara Dr. BGB suarana Dr. BGB suarana jala takkas kusukut do dainangon nang buhado inok pakilalamu holan pamangan na sabding na mamangguit anggo suarana dakku bigihani jadi amang rajay naksori pada hudok matulaiki manang nagota ni si panganon na binuam mi manang utuh-utuh naipe daicom matu pamangan ni dainangi dilian laiki ma jadi boy do horon nami sahat do dipangat dainangon si panganon na tabui na pinasahat di berena poparan ni edana opu sileoi jadi amang rajay naksori pada marujung mangolu ni dainangon na di hari Minggu tanggal 2 Oktober 2020 hira-hira jam 3 sore songonima riwayat hidup riwayat ni dainangon saati kupatorak kami secara panipuli ni berita nacepehon tubuh madainangon tanggal 24 Oktober tahun 1970 sada marujung mangolu ni dainangon tanggal 2 Oktober tahun 2020 jadi marumur madainangon sia 27 tahun madohonon ai ari nama manggohi itu tanggal lahirra di parmatenai jana torop ni poparan ni dainangon 100 halak na natinari konnang alayan non patorangon nami dui sia dia perdaladan ni si 100 halak ta poparan nai amang raja nami naksori pada songonima riwayat singkat ni dainangon na boy pahami mau date kodang ma di tonga-tongata mau date ma nang dihita sa luhutna sahat ma tutar pinoparam ni dainang nasa urmatua no perhamyon alay wala pata matuhita kamanginang molo pega besongon data do global na hupatorak kami dakpola be keluarga per keluarga hupatoran uli dalalas maroakta data pinoparni dainang opumarko na tua-tua nami na huhahulong ihamyon di lewat debatado di dainangon anak onom
opat boru punguma 10 harak. Saudara manang parparani si 10 harak songonoma. Ia boruna siahan na margoar si maritan. Muli mai itu marga si madutak tu si matanyari. Manang digoari mai opu joana. Anak na opat, boruna opat, parumain na opat, helana 2, pahopusian anak 8, pahopusian boru 5, punguma poparan ni botokon opusi joana 27 harak. Na paduahon anak si nomor 2, hima namar goar si Tiovan Gultom nahinan, na mangalap boru ni rajai boru si lalahi, manang digoari saunari opuro bitang. Anak tolu boru sada, parumain sada, hela sada, pahopusian anak sada, pahopusia boru sada, punguma poparan ni dama edahang amani marko manang si Tiovan 8 harak. Na patoluhon anak si nomor tolu imana margoar si monang gultom nahinan, na mangalap boru ni rajai boru si majutak sian naga 1000, manang digoari maun nuaing oppu si jernita. Anak tolu boru 2, parumain 2, hela 2, pahoppusian anak 5, pahoppusian boru 5, punguma poparan ni dahahang oppu si jernita 10 siahara. Si napaopaton anak Hotman Gultom na mangalap boru ni rajai boru si majutak nahinan, dot boru marpaung siat-siatur, manang ausad diri na makatayom may amang rajai naksori pada digoari doaw di zaman partikianon opudorhot. Anak dihami 4, boru tolu, parumain 4, hela tolu, pahopusian anak 14, pahopusia boru 4, punguma poparaku 32 harak. Na palimahon anak na margoar si parningotan Gultom, manang na mangalap boru si majutak, hima anggikku na dihapirakon, digoari don amat tiur. Anak dangadong boru 2, parumait dangadong dope, hela pe dangadong dope, pahopusian anak dangadong, pahopusia boru dangadong, jadi peparan ni anggikot 2 halak. Na paunopon anak si nomor 5, hima si adiman Gultom nahinan, boru na mangalak boru si majutak, manang digoari maon saunari opurama. Anak 2, boru 2, parumait 2, hela 2, pahopusian anak boru, pahopusia boru sada, punguma poparan ni anggikku opurama manang siadiman 10 2 harak. Napapituhon boru Mariati boru Gultom, namuli tumarga si majutak kutano si ajur, manang opwarga. Anak 4, boru 4, parumait 2, hela tolu, pahopusian anak tolu, pahopusia boru 5, punguma poparan nilai namion manang iboto namion 20 sada harak. Napawaluhon Nur Saida boru Gultom, namuli tu marga tulai nami marga si hasibuan, manang oput Tristan. Anak dangadong boru 4, parumait dangadong, hela sada, pahopusian anak dangadong, pahopusia boru tolu, punguma poparan iboto kodot laikon 8 harak. Napasiahon Surta boru Gultom, namuli tu marga pasaribu tu buit nangge, hima naiga bareleo. Anak 4, boru 4, parumait dangadong, hela dangadong, pahopusian anak pedangadong, pahopusia boru dangadong dope, punguma anak dot boru di boto namion 8 harak. Napasapuluhon omma siap purat sian hamisan hutna, hima anggikku si Hitsa Gultom, na mangalap boru ni rajai boru si majutak, manang amali gres. Anak sada, boru sada,
parumait dangadong dope, hela pe dangadong dope, pahop pusian anak dangadong, pahop pusia boru pe dangadong, punguma yanak kon nyanggi kod dua halak. Jadi amang rajai nak sorai pada total sudah anak dot pahop puni dainangon walu puluh sada halak. Pahop pusian anak mai opa puluh sada halak, pahop pusia boru mai opa puluh halak. Jadi punguma pahop puni dainangon walu puluh sada halak. Nini dot nono sian anak 24 halak. Nini manang nono siap boru 24 talak, pungumai 50 halak. Jadi punguma sudah peparan nida ilangon anak parumain boru hela pahop pusian anak pahop pusia boru nini dohat nono 100 halak. Amang raja songonima parpilo parau nida inang nasaur matua nataparo paro pon naupor para hamion. Para sawadik amang raja hutabahon sedara partarobon manang parpilok paron ni dainangon. Di tahun 2020 di tahun 2006 toho may tanggal 24 April 2026 marujung bolu madamang namang alap dainangon dala torop ni hami sudah paparan na hati hai sia kudu halak. Di partuaun ni dainangon tanggal 10 Oktober tahun 2020 peparan ni mangirap dohon dainangon 110 halak. Dari tapta mahami dung baru dungolo amang ngami okumak kodoli 70 halak. Jala 10 pitu tahun ma jarak ni dainangon siat damang naparduri. Songorima mang radado yang unay naksori pada juara natorop riwayat singkat dot parpilo paron ni dainangon nagoi hupatorak kami sian hami keluarga peparan ni dainangon atas nama peparan Dr. Marco Obama dari 10 sadahon simadudung horas mahami peparan ni dainangon ditadikon horas manang hamus le abatarata nata sori pada nanaho mangaleo paso-paso tu ami mau liate ma dihita caduhut di juluan na pinarsangabang di son kami bonani hasuhuton saluhut di bonani hasuhuton na pado-pado ng ngamiyon di kami na mardongat tubu sada hasuhuton do kami na dong nuweng di son amang bonani hasuhuton mungaro kami dong at tubuh muna manang hahaduli muna do ang ginuli muna nadong dong noeng apala didikyo di na magbuot doon ni godak kita apala di bagasan dikyo dohoron namin mga hata di na tua-tua tak pulang si bagading mali di atas ni bangiringan oras mahamu na marang kisaluh na do akan na mariboto ay jagar do hamu hubek kami masih bayar iringan matutu maekpe amang rajai naksori pada lau buatong namin mga tuan di gondang namin di pardong namin di son at darak sa ujalo tuan di gondang namin pabawon namin do taringot tu tartarokon namin tu anang nanay mau natin asa baik damang majo aluluhod damang majo tu saha dua mata raja najiat naluluhod nung may aluluhod ko inuan aluluhod damang majo musik do mata na mertua de bata aluluhod damang majo musik tu saha na nisituan na toroko nami buatong nami matuan di gondang nami asa siya turun na mula-mula siya turun mula tomba bayar pada di kami gondang mula-mula pada udama gondak sopa-sopai mengaji oleh huamak panggilan nami
lagi don nami mamusay gondang ngami asa bayang majuri hami gondang mangaliat asang dia tujuan niya dia panggabian yat baholasan di hami nasa hasuhutan asa bayang ma di hari tutung gondang liat baik gondang si monang-monang baik dong gondang marang meme asang dia tujuan niya rin saluhuna mameme di anak sudah para ninda tua-tua marang meme di boru semonima gondang nami batang ma gondang mangaliati
sabain madihami godak si tio pada budal matu godang hasatan. Gabi. Jadi asa tamu ni jauh na marapang na malbuat si gonggong pang sinaon di pangataran ni anak parepasan ni Boro. Bisa to habis saluhu na Boro mo. Boro na poso, Boro na matua, bere na bere doho si matua ni Boro. Manggohi gokko jojo muna. Ema di nauk sarang matua na tulang kami diso. Tak kasih tahu bere kami jagar di baik kamu. Dewek kamu martar na bilang maruluan na toro. Berhidi marisot dohain boru mangolopon ulau tasadario. Asa si saratannya kita mangido tutuhat tai. Asa dipudian ni natulang abdiso. Jalom muna kapaso-paso na maragami. Ditabani ng kinalomo. Bisot dohabisan mo na boru mo. Takas lo nakikupay hutami. Jujungolo ni natulang abdiso. Di pasak kurang ko pasu-pasu di jalo na tulangon at dorang di moluna dari dia dosen habeng iton nai di pasu-pasu di hamu hula-hula namin sa luhuk na titir maranak titir marboru marpohok usia nanak marpohok usia boru sahat tu na marnini marnono di pasak di badak kacang yumun sia bulu tahun. Ada yang gobiak kerajaan namin na huras sikko. Bisot dohami woromo. Manangnya aku na sa dipudian ni. Natulang nga bisot. Di pasikok tuhatay. Saruhuk na. Akka na sinakabang muna. Pilaw di hulo nakisan hata huwasi. Di ulaw sedaryon. Pasahatun arak nagok. Salut raja. Naktuhula-hula pe. Janarok sipul. Ulaw ni. Patarot tarunak tulang ngamion tingana parsatok kinani ima mardolo dolo na tipu agak matok putik kina mento tibu berita gabe tibu berita horas dihamuna saluhna peparak ni nak tulang ngami dison akaraja nami dang na masuk-masuk molo huruk pe hata pasai dalam nami de mangir tangiang set tuhatai dihamuna saluhna hula-hula nami asa tapulan ni si bagating may atas na bagiringan. Oh, semahamu saluna hula nami. Takas dah berik kami. Masih pairing-iringan. Saya matutulo maksili juang. Lemak na kaya portaborat. Disure hamuna sa hula-hula nami. Horas na tinggal di huta. Suak songonima na ditaro pangarat toan. Saya matutu balgat yang di rumah. Ubalgamat yang isobo. Mungagabe na tulang ngamion. Asi marohan ituan. Seunggabe ma dihamuna hula-hula nami akka noposo akka nae akka tulang dihamuna saluna tulang nami bau nami lunga disok kami saluna borumo mangolopon ulot tasadario ala takas dahu berik kami aung di patupamu uning-uningan si baguguswara mangiro tutuhatte asa dek kamu mau jadi hami tiki asa disomahami mangodasi natulang ngayon. Ama pa din nami. Alam mo naman natapak kami dison na marhula-hula marboru. Asa huda si hami natulang ngayon bedama mga godang kami godang mula-muli. Kerajaan kami neng rohami marsaba marupok kamu saruna hula-hula nabi mo lebih hula sabtu jari-jari pas sabtu si maju tu kerajaan kami bisa bawa kami ada di dok itu dua dak sudah dulu ati satu jadi badia dak sudah pasahat sebanyu tu hula-hula mo lebih si padu pau sesadia untuk soni penuh nabu pasat kami kerajaan kami las marohamu apa dia kami Gabi. Asaliam panggabi pahorasa kihami na marbulan marboru. Bedamang kodang ngami mangaliati kodo muramang tu kodak sobay.
Bye bye.
besar kami sopan di mami lasma rohamu mau sama-sama tuatai asa kutip pangalamu di kamu aci pangalaboy pas dengan tuatai soni mah ada sekan nomor 2 di bata tuak kami menghitung gabi atong nanila muna sinurang tuak kami na hamu di logo asadok patupang muna tuhami at kasarasan ulang-ulang muna umuli siya na tuak ka ari ulaw at pananahinggo nuaik pe lauro mahami lahu manabalabi hamuna yan akon nami nakingan nung nga di ko berhonang di anak iba mono betong holan marsuhuhan go mapasok-pasok dalam muna yan akon nami marhititan yang nami tuwak ka nomor 2 de bata dalam mumay diak kadikina nuaik lamang pande nami asa husabi-sabi hami jo rajanya nakon nami baik jangan nahobar tusi Bona ni hari nami paparannya putua dot kursotion sinapi 70. Bona bisa nami napi 70 isian batu nabolon. Lasongonima di hula-hula nami. Hula-hula parsiat silalahi silalahi sesiatar simajutak sian naga seribu simajutak sian lebar rit doho marpaung sesiajur simajutak sian siatan dohan simajutak sesiatan dohan simajutak sesiatan dohan laksongonima nang di hula-hula nami hula-hula simarjukot hula-hula ni pahapunilay nango simanuktalit simajutak sinaga siat tebing siregar siap silatong pajetan butagalu dohot hula-hula ni Gustafa kalian di hamu baru nami asa para di hamu panjalon di Sibiritoti nalatu kita enggak kalian musik kita ubah sih
matorak kami anak hungarang sendiri tulus si pasahator nami tuang mo muli na sulutan ulido ulaw ni dijabu una nangamuk ka ulaw di paramapodo di pangarapotan las kusina kami pasahator ulus sabot wala natin manihota tulog tusi mo siya di taranon ronga kami pasahat ulus tuang mo na so ano ma-partorbing nga agka yan ako namin 10 tungo ni iba dokon onong may anak opak buru risdo hamu ulasan namin dari itulah takas do bunga marnini iba dokon manon namin do sada pasago matu pahopu siya songoni ma pahopu magseburi pasago namin do pasago magsada tunasido bunga marnini si anak pasaton namin sada ulos tu aka pahopu songoni ma napunono pasaton namin dasawani na dia mo tuwoto marang di doon tuwoto kon sadama pasago matu hahang kini tuwoto kon tabbana mo sa pasaton namin sadama ulos tu bau ni manang eda ni bau kon semua ni mapar terbina si pasaton namin alai dulu tu kurang lebih ni pada aki boy dulu tong adu sanguna hamu akan namin di pasar matori na baru namin na sormato huwag kami do sona uros tia uros panyari di hamu paparay na baru namin na sormato 2 lebar otik seseria pe uros sesebatan namin di hamuna di pasar mato ni na baru namin na sormato mangiro kami tapat nomor 2 di bata asa tu gabi na hamu sudah paparay na baru namin na sormato ibu mabuda karena met ulu pura-pura tepek sarmatua akan madua tokat kiro di burian na baru namin na sormato kami adalah horas puna tulang dorogo imani persarmato ni na baru namin na sormato bolo bigi kami na karisian riawat hidup ni na baru namin di baki hamulo patik pali mahoni na pasangapong na toras na mulai di pasayito ni na baru namin hupay do tabit diri awat hidup di haolongi hamudo akka peparang na terlumi akka yanak ponna mangiro ame tatawa tala mertua di bata di buria ni na baru namin para to di bata batong di amuna akka silas ni roha to akka tiki akka nengro jalo ugi hami sian riawat hidup mina baru namin jalo hamudo basa-basa satuani terlubo mina baru namin di tiki ngoluna basa-basa rin jalan Tuanis ina baru namin satuani 22 tahun mah umur ina baru di pasar debata basa-basa molo umur na kinapari debata 70 tahun do satu siap 20 tahun umur ni na baru namin berarti 22 tahun mah basa-basa nang jalan na baru namin ditik ngaluna 1/2 na anggian matur-matur berarti betul mah nomor 2 debata di buria ni na baru namin di pasar debata basa-basa diamu Riding do yang baru namin maranat riding marboru gabe saat nomor popu satu nomor nini satu nomor noro satu seras orang pelalu pilih parna martinangi matong nomor 2 di bata di basa matong kapas pasuna tua mau paling baru namin asor mabuau atau bilangan siopi matong nomor 4 bunga anak sanggar matong pori tulung masa 2 ibu-ibu orang matong akan naik ulu pura-pura tepek sama 2 matong akan nama 2 ya kepat 3 dile matong akan pacalongan nalama ya ka naso meretak dile debata matong sirokat ni todi ya kepat sikola dile debata matong akan persejaran dari guruna totong matong diramoti debata Mbak tutulah asa doronai matong song doktor ni situa-tua asa kajang mah ai sumur kacang matong ai modal luma kacang jala gabi
na Burunami na sarmadon ugat jam jalong kami mato kamu paprana akana poso matutu asapa kamu otang ben sior niya dui di burian na Burunami na sarmadon tu siya mo paparana mangalak ka bisibat ko na pota pasamotan perselvian saat pasolu saat matubutian saat 300 boleh ano pasaton nami makustia ulas panggabi itu hamuna di persarmadon ni na Burunami na sarmadon pasaton di batamat tong diang na para sa panggabian di batamat tong na manggohi pasu-pasuna. Oras talaga pinasa matuamong amang Burunami si Majuta.